Chibai vek ule Vawiin nun kong Hruaitu atan pathian thu Harsatna Hnuaia Hringnun hi ti thupui kan ngai thla ho le do na he thu hi lalpanin kanin pol na atan kan lo mang le theu don nia Jeremia bung som thum le pani chang sumni le pasari thu hi lo ngai thla ila ngai ro ke lalpa hi ti sa ni zong te pathian kani a katan harsalutuk a omem ni ti in lalpana thu malsom ro se amen tunlai chu khovel chanchin du hriat tur awanga Mizoram zim te po news ngai nom awangin social media lut thin te chuan kan khovel boruak ri izia kan hrevek ome chuti rolin natil konga hlo tling hlei theilo te nule pa suna khohar na ina alalu areng mai te kopui te suna khohar ngoi tele pasal te hnol ni a nun bultan thar le tur te mangai te suna mituila hullo te natna rang ina atlak buak le mang ang tak te tongtrai pui ngai te kan rama hian kan vantam em o tundin hmuna hian kan zinga then khat hian harsatna lian deuh te po kan tok mai thei mitam takin an harsatna hi an chaupuin an nunna an ti chefo to thina harsatna lo thlen hian film khur atul hle mai ril ru so but laya thutluk na siam te hi apoi fo thina ni America ramsal chu tu mingthang president ro pui tia kan hriat tak reng mai Abraham Lincoln khan ru natna dam thei to lo ve chung khan America mi pui makta doi tam takte rong abol saka mi hang ho chu azalen tur khan do dalnan na satak apal tlanga anun na atan po ahlo om thei ti hereng chungin natna atak sa pai chung le ril ruwa hlau thon tam tak nei chungin ram rong bolani chutiang mi te chu mi chak an ni thina ni na nei reng chungin mi pui rong bola ain ti pau khau lui tlak zela hi ani khovelina Abraham Lincoln na miro pui te kan hriat pha fo na chu tun khonwa America president an laklu dona te po Abraham Lincoln na Bible man hlui man ngei te po hi anin ti mu chawa an mani American mi te ngei po ina an ngai san ani engwangin nge min an ngai san kan ti chuan Harsatna Hnuaia ain ti chel lui tlat awang kha kan ti lo thei lo wani inuna harsatna ikur pui mek icha ule zual changa ibidon pui lek kha tur lui zel la in ti chel la in thunun tlat ro i harsatna kha Josepha angin nangma promote tu che alani theiani lalpani harsatna hi eng angin mail che in du omlo ma sela mala som chuan nangma promotion ru pui tak ani theitlat harsatna ito lain cho na hi nangma ti cheturin alo thengai lova beltur dik pathian i beltlat phot chuan harsatna chu kenghal duak lo ma sela i lo chak zia le lalpanin chuan Hringnun zirlai subject harsa zualpo apas theiani ti ilahre chiang tu langa nangma po ila lom deuh donani i harsatna ngot chu ingai to a ichin fel theilo wangin chu chuanin ati chau chi a ingai to na zel in siama khan nangma le nangma in khung tlata itangani malam thirla lalpa be sero ama awangin chakna inei le ang chuchuring tlatro ingai to na isuang to na zela in khung lovin chumia tang chuan pathian rin chanin kal chuak ro le beisina nen malam thir tlatla in ti huayang che khovela hian harsatna la cafe lim tu ma an ombik lova Thomas Paine khanin harsatna karan nui thei te hi kaminga isan te anni alotia hetia alo soi ang reng hian khovela mi tu te emo lim mel tak i mu phena hian harsatna natna phorit le room thom thup bo mit tui hi alo om fo thina ni mi hian nun hi an lo fightin an lo inti chel lui ram thin hi lo ni a
chumi an chel na ra chumi hian kan lo it mai thina lo mole ke ni po kan ti chel ve thei tho ti hi pomila tukina hian hanui te hariti em hanui lui ram te I chelani o inuya ichung lam tu manan khelo tu na harsa hi ikalpel huna ilathir le anga ithir kir le nia chuan ilom na ichak na icho thaber alulani don ani lalpan jeremia kaltlang khan kan hne na ngai ro ke lalpa hiti sani zong te pathian kani a katan harsalutu ka omem ni atia hi lalpa o ni a lalpa nen athutiam hrereng chungin Hringnun hi imachon ze lang o Harsatna Hnuaia Hringnun Hman hi harsama sela lalpa nen chuan azo top the ani lalpa na thu kan zatan malsom ro se amen itong tayang u lalpa chungnung bermin mangai tu tukina hian Harsatna Hnuaia Hringnun Hman hi ti in devotion toy te kan lo mangho le ta he thu sa ina athuken hi angai thatu te tan malsom la kan nuna chona hoi sen na le chakna tharamin petua tan nangin kan thinlunga tinung thar leang che tukina imalsom na ni damte min mutir le hi kan lo ma he thu cha manghian be se na vena tharin min pele la kan nun kong min hroyang che laliso Krista mingin kan ti le amen lalpan malsom thuk chewro se nilen nuam le vek ule